afite teramusi, afite ikibanza cy'Adama Bagayoko. Wasiri, amazi narajya Wasiri. Wasiri. Aroza ni cyafonganye. Aroza ni kirenge cyafonganye. Uyu ni Wasiri. Yazanye teramusi. Wasiri urakora. Wasiri. Aroza ikirenge cyafonganye. Wasiri. Yazanye teramusi, azana amazi, aroza ikirenge cyaruteza mforuganye. Wasiri. Arimo anamubwira amagambo, abwira mforuganye, ati nkeneye ibitego byinshi, atumojeje amarira nyuma ya derby, nyuma kutishima. Uyu ni Wasiri rero aganira na ruteza mforuganye. Wasiri. Yazanye teramusi, yogeje ibirenge by'abakinnyi babiri, ashyizeho amazi. Wasiri bimeze bite? Uyu munsi rero nari narafashe icyemezo cy'uko iyi tentire itagomba kumva ku mutwe. Tukimara kunganya derby, nafashe icyemezo cy'uko iyi tentire mubona ku mutwe wanjye itagomba kumva ku mutwe. Ikipe ya Rayon Sport yari ifite gahunda yo kuzuza amanota 41, ariko nyuma yo kunganyiriza mu mahoro iyo gahunda yarapfuye. Wasiri, kubera icyo uzanye teramusi ukazana n'amazi ukoza ibirenge by'abakinnyi barimo Adama Bagayoko ndetse n'uwitwa Forunganye. Aya yari amazi ashyushye, yarari mwaha, hano harimo amazi akonje. Nari ngiye gukora umubatizo. Uyu mukinnyi witwa Adama Bagayoko yari yasabye Wasiri. Adama Bagayoko Yego. yari yabwiye umutoza ko uyu munsi afite igitego. Uyu munsi. Ari nayo mpamvu nanjye yari yanyemereye ko ari buze kuma kado y'igitego kubera ukuntu natashe mbabaye. Yayimpaye. Kado mwayibonye. Yatsinze igitego cy'ikinyejana. Yatsinze igitego cyiza. Uyu ni umukinnyi twe dusanzwe dufite asimbura. Niwe mukinnyi w'umwana wari uri muri iki kibuga. Niwe mukinnyi w'umwana dufite muri shampiyona. Ariko uyu mukinnyi atsinze igitego cya gatatu cye muri shampiyona. Amaze gutanga assist 3 muri shampiyona. Uyu ni meilleur jeune joueur. Teramusi n'amazi koza ibirenge by'abakinnyi bivuze iki Wasiri? No mubatizo. Uyu ni umubatizo. Nogeje ikirenge cya Adama. Nogeje ikirenge cya Adama Bagayoko. Forunganye musabye gift. Ngiye kubabwirira hano mu gifaransa kiza ndamubwiye ngo je vais 22 bi dans cette saison. Ibitego 22 muri iyi saison. Nta mukinnyi wari watsinda ibitego bingana gutyo muri shampiyona. Nkeneye ibitego bingana gutyo kugira ngo amateka mashya yandikwe. Umwataka nk'uyu ngo bimenyekane ko yanyuze muri uru Rwanda. Iki ni saba bantu bo muri ministeri, bantu bo muri federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Biragaragara ko u Rwanda rwacu rukeneye umwataka. Uyu mukinnyi Senegal ntiramuhamagara. Why not? Kuki tudaprofita ngo uyu mukinnyi? Kuki tudaprofita ngo uyu mukinnyi yatakire amavubi? Yes sir. Kuki tudaprofita ngo uyu mukinnyi yatakira amavubi? Mama Gomez yishyuye n'ibishingo umujyi wa Kigali. Mama Gomez yishyuye ibishingo. Mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali bya bishingo yishyuraga. Mama Gomez umunsi yishyuye. Nabyo bivuze. Wasiri. Bivuze ikirego ku gikombe cya shampiyona. Aka kanya mwari mwaratakaje match y'ikipe ya Peri. Ubu ngubu Rayon Sport biravuga ko message yitanga ku gikombe cya shampiyona. Icya mbere nabibabwiye hakiri kare. Nababwiye ko iyi sezo wakoze cyane rwatabura. Iyi sezo iyi ngiyi nabikubwiye kuva kuri journée ya gatanu nkubwira ko igikombe cya shampiyona ho kizaterekwa harahari. Niyo mpamvu ndi kubwira abatura Rwanda mwese abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, umukecuru wari uryamye mu buriri, umusaza, ndabwira n'abana mwese wishe naburabuzuko akabi karimenya ntamwigira umushumba bajye bari menye. Igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka, iyi sezo ni igikombe cya shampiyona cya Rayon Sport.